Mu itangazo umutwe wa AFC M23 wasohoye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ushinja ingabo za SADC kugira uruhare mu bitero byagabwe Goma bari kumwe na FARDC, FDLR na Wazalendo. Uyu mutwe uvuga ko ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa Sami DRC zagize uruhare rutaziguye mu bitero biherutse kugabwa mu mujyi wa Goma kuwa gatanu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kane. Bityo kwizi ingabo za SADC zisabwa guhita ziva muri Kongo. Iryo tangazo riragira riti kubera ibyo bitero AFC M23 itegetse ko ingabo ziri mu butumwa bwa Sami DRC zihita ziva ku butaka bwa Kongo. Ibi bitero binyuranije n'amasezerano twagiranye na SADC ndetse binadindije igikorwa cyo kuvugurura ikibuga cy'indege cya Goma. Iryo tangazo rikomeza rigira riti bitumye kandi dusaba ko mu buryo bwihuse ingabo za FARDC ziri mu birindiro bya MONUSCO zoherezwa ku murongo w'imirwano aho duherereye. Ku rundi ruhande, leta ya Kongo nayo yashinje M23 ko ariyo yatangije ibyo bitero igamije kubangamira umugambi w'amahoro watangiye. Yanavuze ko ibyo bitero byaguyemo abantu 52. Ntabwo ari ibi bitero by'Igoma gusa byabaye muri iyi minsi. Muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba Wazalendo mu mpera z'icyumweru gishize bagerageje kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu no kugerageza gusatira umujyi wa Bukavu, ariko basubizwa inyuma n'inyeshyamba za M23. Ibi birimo kuba mu gihe hari ibiganiro by'amahoro byatangiye ndetse umuryango wa Afurika yunze ubumwe wemeje Perezida wa Togo Faure Nyasimbe ngaho umuhuza mushya muri ibi biganiro. Gusa birasa naho mu barwana mu burasirazuba bwa Kongo hari abadakeneye ko haba ibiganiro by'amahoro. Kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kongo na M23 byaba bikiri kure. Reka tubivugeho. Kuwa gatanu mu ijoro rishyira kuwa gatandatu hari amasasu menshi na za bombe byumvikanye cyane mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi watangarije kuri radio y'igihugu RTNC ikorera Goma ko ibirindiro byawo byagabweho ibitero n'urugaga rw'ingabo za FARDC, inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDLR. Mu itangazo ryasohotse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane, AFC M23 yongeyeho ko n'ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa Sami DRC zagize uruhare muri ibyo bitero. Byatangajwe kandi ko ibyo bitero byibasiye cyane uturere twa Keshero ndetse na Lac Vert. Byavuzwe ko ahangaha ariho harashwe bikomeye kurusha ahandi. Ubu umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, uri mu maboko y'inyeshyamba za M23 kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ibi kandi bibaye mu gihe intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza AFC M23 ziridoha muri Qatar mu biganiro by'amahoro. Ibi biganiro bikomeje mu buryo bw'ibanga. Nta makuru arambuye atangazwa ku migendekere yabyo. Leta ya Kongo yari yanze kugirana ibiganiro bitaziguye n'inyeshyamba za M23, ivuga ko ishaka kuganira n'u Rwanda ngo kubera ko ari rwo ruyishyigikiye, ndetse ikavuga ko uyu mutwe wa M23 wari umutwe w'iterabwoba. Mu gihe M23 ishinja leta ya Kongo ibingibi, leta ya Kongo nayo yamaganye ibyo bitero, ishinja AFC M23 ndetse n'u Rwanda kuba ngo aribo babigabye. Yavuze ko byagabwe n'ingabo z'u Rwanda n'abayobozi b'umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, umutekano n'ibirebana n'imico n'imigenzo, yashinje izo ngabo za M23 ko barenze ku bumwe n'ubusugire bw'igihugu, banakora ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi, iyicarubozo, gufata ku ngufu no gusahura abaturage. Ibi byose byatangajwe muri iri tangazo bivugwa ko atari iby'igitero cyo ku itariki ya 11 gusa, ahubwo ngo byabaye hagati y'itariki ya 6 n'iya 11 muri uku kwezi. Leta ya Kongo ivuga ko byagize ingaruka zikomeye zirimo abantu 52 bishwe, harimo abishwe barashwe cyangwa se biciwe aho bari, hamwe n'abantu 72 bafashwe ku ngufu, hakiyongeraho ibihumbi by'abaturage baburiwe irengero. Mu bitero byabaye ku itariki ya 11 mu mujyi wa Goma ngo harimo umurwanyi warashwe ari ku gitanda mu bitaro bya Keshero. Leta ya Kongo inashinja M23 gukomeza gusahura umutungo kamere w'uturere bafite mu maboko mu rwego rwo gukomeza gutera inkunga y'intambara. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 12 muri uku kwezi kwa kane hagaragaye agahenge bivugwa ko gacagase mu mujyi wa Goma
nyuma y'ijoro ry'imirwano ikaze. Uku kurasana kwabaye hagati y'umutwe wa AFC M23 n'imitwe y'inyeshyamba ya Wazalendo mu ijoro ryo ku itariki ya 11 rishyira ku ya 12, cyane cyane mu duce twa Keshero, Ndosho na Mugunga. Abaturage bavuze ko bumvise amasasu menshi ndetse n'ibiturika biremereye. Ibintu byabateye ubwoba bukabije ndetse bamwe bava mu byabo. Nubwo habaye agahenge, umwuka ukomeje kuba mubi muri ako gace kubera ko imvururu hagati y'impande zihanganye zikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abasivili. FARDC na AFC M23 bakomeje gushinjanya kwica ibiganiro byo guhagarika imirwano. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo nyirabayazana w'ihonyorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano, bikaba bikomeje kudindiza inzira z'amahoro zigamije gusubiza ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ari imirwano y'Igoma gusa muri Kivu y'Amajyaruguru yabaye mu mpera z'icyumweru, ahubwo no muri Kivu y'Amajyepfo kuri iki cyumweru habaye imirwano hagati ya M23 na FARDC na Wazalendo. Ni ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane habaye imirwano ikaze yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mitwe ya Mouvement d'Action pour le Changement ndetse n'uwitwa Raia Kujikomboa. Ni mu duce twa Kibanda ndetse na Kasopo, ni ku mupaka uhuza uturere twa Masisi na Walikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ku baturage batandukanye bo muri aka gace avuga ko Wazalendo batangije igitero saa 10 za mu gitondo tera ibirindiro bya M23. Bivugwa ko kuva saa 4 za mu gitondo abarwanyi ba M23 batangiye gusubizwa inyuma bagana hitwa Kanja, umudugudu uherereye hagati ya Buhimba mu gace ka Walwa Yungu ndetse na Kashebere mu gace ka Ruberike. Iyo mirwano yateje ubwoba bukomeye mu baturage bo mu midugudu ihana imbibi n'ahabereye imirwano. Benshi batangira guhunga. Ku rundi ruhande, guhera mu rukerera rwo kuwa gatandatu ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kane, imitwe y'inyeshyamba za Wazalendo yatangiye kugaragara mu bice bya Kavumu na Kabamba mu karere ka Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Kongo. Guhera saa 10 za mu gitondo Wazalendo bari mu isoko rya Kavumu, ariko ku kibuga cy'indege hari hakira abarwanyi ba M23. Ni kumwe mu bagize société civile yabwiye ikinyamakuru Actualité CD. Ibi bikorwa bya Wazalendo bibaye nyuma y'imirwano yabaye kuwa gatanu ku itariki ya 12 Mata, nabwo yashyamiranyije inyeshyamba za M23 na Wazalendo n'ahitwa Rwiro mu karere kamwe ka Kabare. Abaturage bahatuye bavuga ko abandi barwanyi ba Wazalendo bongeye kugaragara mu gace ka Kabamba Centre. Bari mu duce twombi Kavumu na Kabamba, ariko nta muntu wari uzi igiye gukurikiraho. Byemezwa ko nyuma yaho humvikanye amasasu, abarwanyi ba Wazalendo bagerageza gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko ntibabishobora. Byageze mu masaa 6 z'amanywa kuri iki cyumweru, M23 igenzura Kavumu Centre n'ikibuga cy'indege nyuma y'imirwano y'igihe kigufi na Wazalendo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko abarwanyi ba M23 bakurikiye izo nyeshyamba za Wazalendo zari zagaragaye muri ibyo bice, barazirukana ziva aho zari ziherereye. M23 irashinja ingabo za SADC kuyigabaho ibitero, nyamara kuwa gatanu ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu abayobozi ba AFC M23 bagiranye ibiganiro n'abagabo b'ingabo zo mu bihugu bigize SADC, ibihugu bifite ingabo muri Kongo. Ibi biganiro byabereye Goma muri Hotel Serena. Abitabiriye ibyo biganiro ni umugabo w'ingabo za Afrika y'Epfo General Ruzani Mahwanya, umugabo mukuru w'ingabo za Zambia Lieutenant General Geoffrey Zili, wari uhagarariye umugabo w'ingabo za Malawi Major General Saiford Kalisha, wari uhagarariye umugabo mukuru w'ingabo za Tanzania Major General Ibrahim Michael Mnona, umuyobozi w'urwego rushinzwe politike n'umutekano muri SADC Professor Kura Telestane, hari kandi umugabo w'ingabo za M23 Major General Sultan Makenga, umugabo wungirije wa M23 Brigadier General Bernard Biamungu, ndetse na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto. Ni inama yashimangiye umuhate w'impande zombi ku guhagarika imirwano, guhagarika intambara no gucyura nta mananiza ingabo za SAMIDRC. Ni inama yanemeje ko AFC M23 izorohereza mu gucyura ingabo za SAMIDRC zifite intwaro n'ibikoresho byazo, ariko zigasiga intwaro n'ibikoresho bya FARDC bafite. Byemejwe kandi ko AFC M23 izakurikirana imyiteguro yo korohereza ingabo za SAMIDRC kugenda mu bwisanzure hagendewe ku mahame bumvikanyeho.
impande zombi kandi zumvikanye kuzafasha ekipe y'inzobere ihuriweho mu gukora isuzuma n'icyifuzo cyo gufungura ku mugaragaro ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. SADC yemeye ko izatanga ubufasha mu gusana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo byoroshye gucyura ingabo zayo. Bemeje kandi ko hazategurwa inama ihuriweho hagati ya SADC na AFC M23 aho n'igihe izabera bikazemezwa hakurikijwe ubwumvikane. Ni inama yashimiye ubuyobozi bwa SADC n'ubwa AFC M23 ku mwete bagaragaje kugira ngo ibiganiro bishoboke hagamijwe igisubizo kirambye cy'amahoro ku ntambara irimo kuba. Ni inama yanashimiye impande zombi ku bwitange bwazo mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yumvikanyeho. Gusa ibi byose bemeranijeho bishobora kuba bigiye kudindira kubera ko M23 yanavuze ko ibyo gusana ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no kugifungura bijemo ikibazo kubera ibitero bya Sami DRC kuri M23. Ku itariki ya 13 mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nibwo inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC yashyize iherezo ku butumwa ingabo z'uyu muryango zari zimazemo igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za SADC zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 2023 aho zari zaragiye gufasha ku rugamba ingabo za kiriya gihugu cya Kongo gihanganye mu ntambara n'umutwe wa M23. Umwanzuro wa 10 w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uriya muryango yabereye Harare muri Zimbabwe uvuga ko iyo nama yasheshe ubutumwa bwa Sami DRC inategeka itangira ry'icyiciro cyo gucyura izo ngabo. SADC yemeye gucyura ingabo zayo mu gihe kuva mu kwezi kwa mbere ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma yazigoteye muri uwo mujyi, ibyatumye zitongera gusubira gufasha FARDC ku rugamba usibye ejo bundi mu mpera z'icyumweru gishize nk'uko bivugwa na M23. Imirwano y'Igoma kandi yiciwemo ingabo za SADC ziganjemo izo muri Afurika y'Epfo. Ikibazo cyari gisigaye hano bwari uburyo izi ngabo zizataha kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze. Inzira yonyine kwari ukunyura mu Rwanda. Amakuru mu binyamakuru bimwe na bimwe yavuga ko Afurika y'Epfo yanze ko ingabo zayo zanyura mu Rwanda kubera ko byaba ari ikimenyetso cy'uko batsinzwe urugamba. Ikindi kandi ngo habaye impaka ku birebana no kubizo ngabo zacyura ibikoresho byazo birimo ibifaro n'ibindi. Byavuga ko M23 ngo idashaka ko izo ngabo zijyana ibikoresho byazo kuva zatsindwa urugamba. Izi ngabo ziri mu birindiro byazo muri Kivu y'Amajyaruguru aho zitashoboraga kugira icyo zikora kugera mu mpera z'icyumweru gishize nk'uko bivugwa na M23. Ubu M23 yategetse ko izi ngabo zitaha kandi ntabwo bizwi neza niba zizataha ku buryo bari bumvikanyeho kubera ko M23 ivuga ko zisha amasezerano bari bagiranye. Ubwo kandi ibyo birimo kuba mu gihe Perezida wa Togo Faure Nyasimbe agiye gusimbura Perezida Joao Lourenço wa Angola nk'umuhuza mu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Angola Joao Lourenço aheruka kwegura mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka ku nshingano zo guhagararira ubumwe bwa Afurika nk'umuhuza mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko Joao Lourenço akoze ubushakashatsi n'ubuhuza butandukanye mu rwego rwo guhagarika imirwano no kugarura ituze muri ako karere, ariko ntabwo byagize umusaruro bitanga. Leta ya Togo kuri iki cyumweru yavuze ko Perezida Nyasimbe yemeye inshingano zo kuba umuhuza mushya w'ubumwe bwa Afurika mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lourenço yari umuhuza kuva mu 2022 ariko intambwe zose za diplomasi yagerageje guhagarika iyi mirwano ntacyo zagezeho, ibyatumye hitamo kuva muri izo nshingano. Aka gace k'imirwano ni agace gafite agaciro kihariye kandi karimo n'umutungo kamere mwinshi. Hamaze imyaka myinshi habera intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Muri aya mezi aheruka uyu mutwe wa M23 wafashe imijyi ibiri minini y'aka karere ariyo Goma na Bukavu. Wagabye ibitero bikomeye ku ngabo za leta, ibyatunguye benshi. Ku cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Togo Robert Dussey yasangije itangazamakuru itangazo ryaturutse mu muryango w'ubumwe bwa Afurika rivuga ko Perezida Nyasimbe yagizwe umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda.
mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo by'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Harashyirwaho umuhuza, ariko ku rundi ruhande imirwano igakomeza. Ihuriro rya AFC M23 rigenzura ibice binini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirasa naho ryasubiye mu ntambara yeruye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo. Mu cyumweru gishize havuzwe ibitero bidasiba by'igisirikare cya leta ya Kongo ku birindiro by'abarwanyi ba M23, ku buryo buri wese asa n'urimo kwibaza icyerekezo cy'iyi ntambara. Buri wese aribaza icyo umutwe wa M23 ugiye gukora. Muri ibi bitero byubuye by'igisirikare cya Kongo FARDC harimo n'ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe Sami DRC. Aba bashinzwe uruhare muri iyi ntambara na M23, utibagiwe n'abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo. Hari ibiganiro bitavugwaho byinshi birimo kubera muri Qatar mu mujyi wa Doha hagati y'umutwe wa AFC M23 na leta ya Kongo. Biravuga ko iyi ntambara yongeye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo mu isura nshya, wikomoka ko kuba impande zombi zitarumvikana ku ngingo zimwe na zimwe muri ibi biganiro. Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushaka kubura intambara biturutse kuri uko kunanirwa kumvikana cyangwa se amananiza mu biganiro birimo kubera i Doha. Ikinyamakuru igihe.com ku wa gatandatu ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane cyanditse ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko bwifuza ko abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 bava mu bice byose bagenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mbere yuko bumvikana mu biganiro. Iki ni icyifuzo cyamenyekanye nyuma yaho mu ntangiriro z'icyumweru gishize leta ya Kongo yohereje muri Qatar abayihagarariye biganjemo abashinzwe umutekano kugira ngo baganire na AFC M23. Ibi birasa neza n'ibyabaye mu mwaka wa 2012 aho nabwo leta ya Kongo yasabye umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu mujyi wa Goma wari uherutse gufata nyuma y'ibiganiro byahuje Joseph Kabila wayoboraga icyo gihugu n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere. Icyo gihe leta ya Kongo yabwiye M23 ko izaganira nayo igasubiza ibyifuzo byayo biganisha ku gukemura impamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari uko abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Goma. Icyo gihe kuva mu mujyi wa Goma nibyo byatumye M23 isenyuka mu 2013 kubera ko yagabweho ibitero bikomeye n'ingabo zo mu mutwe kabuhariwe wari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Umutwe wa M23 icyo gihe kuva usohotse mu mujyi wa Goma wahuye n'ibyago bikomeye ku buryo ubu ngubu rwose bisa naho utakwemera kuva mu bice byose wafashe. Nyuma y'imyaka 8 uyu mutwe usenywe warongeye uriyubaka, barongera barisuganya basubukura urugamba. Mu 2021 nibwo bongeye kubura imirwano, bafashe ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, bimwe babivamo nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. M23 yasezeranijwe ko ibice yavuyemo bizajya bigenzurwa n'umutwe w'ingabo za EAC, ariko nyuma bigaragara ko ingabo z'u Burundi zagenzuraga ibyo muri Masisi birimo Mushaki ndetse na Kichanga zemereza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubyinjiramo kandi bitari mu masezerano. Ubwo leta ya Kongo yirukanaga ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu mpera z'umwaka wa 2023, byasabye M23 kongera kurwana kugira ngo yisubize ibindi bice yagenzuraga, ipfusha abarwanyi bayo barimo Colonel Castro Elize Mberabagabo wari ushinzwe ubutasi. Buri gihe bisa naho ari icyemezo gikurikirwa n'amarira iyo M23 yemeye kuva mu bice yafashe. Rero ubu birasa naho abayobozi bayo badashobora kwemera kugira igice bavamo na kimwe mu byo bafashe. Umwe mu bayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko mu byo bifuza kuri AFC M23 harimo kuva muri ibi bice yigaruriye, gusa ntabwo bizwi niba ihuriro ryiteguye kubyemera, nubwo kuri benshi ari ikintu iri huriro ritakora. Inshuro nyinshi abayobozi batandukanye ba AFC M23 barimo umuyobozi mukuru wayo wungirije Bertrand Bisimwa bagaragaje ko batiteguye kuva mu bice bagenzura, bagaragaza ko iki cyifuzo cyaba kimeze nko kubashoza y'intambara. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 Bisimwa yaratangaje
ati umwanzuro wose uko waba ungana kose udusaba kuva ku butaka bwacu no kuba impunzi cyangwa se kongera kutugira abantu batagira igihugu uzaba ugamije gushoza intambara. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize AFC M23 yohereje muri Qatar abayihagarariye barimo Bisimwa nk'uko ibiro ntaramakuru byakomeje bibisobanura. Ku rundi ruhande AFC M23 yifuza ko leta ya Kongo yatesha agaciro igihano cy'urupfu cyakatiwe abayobozi bayo n'impapuro zo kubafunga bashyiriweho nazo zigakurwaho. Iri huriro kandi ryifuza ko abasivili n'abasirikare batawe muri yombi bashinjwa gukorana naryo kubera uko basa cyangwa se ubwoko bwabo bafungurwa. Yifuza kandi ko hashyirwaho itegeko rihana abakwirakwiza imvugo z'urwango zituma abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'igiswahili bibasirwa bashinjwa gukorana na AFC M23. Ikindi rihuriro ryifuza ni ukugirana na leta ya Kongo amasezerano yo guhagarika imirwano. Ubu rero biravugwa ko mu biganiro by'amahoro ku mpande zombi ngo batarumvikana ku ngingo zitandukanye, ari nayo ntandaro y'intambara yadutse mu isura nshya. By'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko M23 ikwiye kurekura ibice yafashe, nyamara ngo ntabwo bishoboka, ahubwo biraganisha ku kurwana kweruye. Abibaza icyo M23 ishobora gukora muri iyi ntambara bagaragaza rwose ko intambara ishobora kuba igiye kongera kurota nta gisibya, ngo kubera ko n'ubundi byari bizwi ko intambara itazapfa guhagarara vuba. Bamwe mu bafatanyabikorwa ba leta ya Kongo by'umwihariko Ububiligi ntabwo barakira ko guverinoma ya Felix Tshisekedi yaganira n'umutwe wa M23 kuko ngo byaba ari ugutsindwa. Kubona ko amahanga yiteguye intambara ngo bigaragarira mu magambo ya Madame Bintou Keita, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama y'akanama gashinzwe amahoro ku isi yateranye ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu, Madame Keita yavuze ko M23 ikomeje gufata ibice binini yagura ibice igenzura, aho yavugaga ko nikomeza kuri uyu muvuduko izafata imijyi irimo Uvira, Kindu na Kisangani. Biravugwa rero ko ubungubu ingabo za FARDC zongeye kugeza intambara mu marembo ya Goma mu bikorwa byo gushaka kongera kuyigarurira. Ibi birasunikira M23 kongera gusubira mu rugamba kubera ko abarwanyi n'abayobozi bayo bavuga ko iyo bagabweho ibitero bakora ku buryo uwabagabyeho ibitero bamurwanya ndetse bakamusunika bakamugeza kure cyane ku buryo atazongera kubatera. Uko niko M23 yigaruriye umujyi wa Goma, aho ingabo za leta zari zifite ibirindiro ndetse naho zaturukaga zigaba ibitero ku ngabo za M23 zari zifite ibirindiro mu bindi bice bitandukanye bya Masisi na Rucuru muri Kivu ya ruguru. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga ku itariki ya 27 y'ukwa mbere, nabwo M23 nk'uko ibivuga kwitemerera umwanzi wayo kuba ahantu hafi hashobora kuyigabaho ibitero, byatumye yinjira mu bice bya Kivu y'Epfo, ifata ibice birimo Kale na Ihusi kugera ifashe ikibuga cy'indege cya Kavumu cyahaga ubushobozi igisirikare cya leta ya Kongo bwo kugaba ibitero kuri M23. Gufata iki kibuga cy'indege cya Kavumu byahaye M23 guhita igenzura ako kanya umujyi wa Bukavu n'ibice biwegereye nka Uvira igana Kamanyola. Ndetse rwose mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga yagiranye na Alain Destex wabaye umusenateri mu Bubiligi ikiganiro yavuzemo byinshi ku ntego barwanira, impamvu bafashe imijyi ya Goma na Bukavu, uko uyu mutwe ubasha gukubita inshuro igisirikare cy'igihugu gifite byose kinafite abagifasha n'ibindi. Mu nyandiko yashyizwe hanze na Alain Destex wagarutse ku kiganiro yagiranye na General Makenga, yavuze ko uyu musirikare mukuru muri M23 udakunze kwemera kugirana ibiganiro n'itangazamakuru, ngo yamwemereye ko baganira bagakoranira ikiganiro ahantu harinzwe bidasanzwe, hari imodoka nyinshi zifite ibirango bya FARDC. Uyu munyapolitike yavuze ko ubwo baganiraga imbere ya General Makenga ngo hari icyombo na telefoni 3 buri kanya zisona ndetse n'amajwi acicikana ku cyombo, ubundi agakubitaho ijisho areba abamuhamagaye. Uyu munyapolitike yinjiye mu byo baganiriye nyirizina, buri kibazo n'igisubizo yahabwaga n'uyu musirikare bikagaragara ko ubuzima bwe bwose yabuhariye uburwanyi. Yamubajije niba nyuma yo gufata Goma na Bukavu bazakomeza bakagera ni Kinshasa. Undamusubiza agira ati oya, keretse igihe batugabyeho ibitero tuzabihagarika twirwaneho. Ati mugomba kumva ko twafashe intwaro kubera ko twari turambiwe akarengane ko kuturimbura. Ati ntabwo twari gukomeza kureka ngo batwice tutagize icyo dukora. Ati birabaje kubona isi yose yarateye umugongo ibyo byose. General Makenga yakomeje anamugaragariza ingero zirimo ubwicanyi bwakorewe ahitwa Nturo muri teritwari ya Masisi. Ati wabonye uburyo hari agace batwitse
kubera ko gatuwe n'abatutsi. Ati tugomba kurandura iyo ngengabitekerezo y'irondabwoko tukimakaza ubwiyunge. Alain Destex yarongera amubaza ati kubera iki mwafashe Goma na Bukavu, maze Makenga ati ntabwo byari mu ntego zacu, ariko Goma niho FARDC n'abandi barwanyi bayifasha bakoreshaga bagaba ibitero ku birindiro byacu no ku baturage b'abasivile bo mu bice tugenzura. Ati ntabwo twari gukomeza kubyihanganira. Ubundi rero FARDC n'abasirikare b'u Burundi bisuganirije Bukavu, ubundi bakajya bakira ibikoresho ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ati byatumye dufata Bukavu kugira ngo dukureho izo mpungenge. Ati FARDC bakomeje kutugabaho ibitero na za drone muri Kisangani. Abajijwe uburyo umutwe abereye umugaba mukuru w'ingabo ubasha kubona intsinzi imbere y'igisirikare gikomeye gifite abasirikare benshi n'ubushobozi, General Makenga yabanje guceceka, nyuma aragira ati dufite impamvu turwanira kandi igisirikare cyacu gifite intego. Ikindi kiyongereyeho nta yandi mahitamo dufite. Ati ni intsinzi cyangwa se twebwe tukazimira. Abo duhanganye nabo ntabwo bari muri ibyo bihe, kandi binatandukanye na FARDC. Abasirikare bacu ntabwo bahembwa, barwanira intego no gukunda igihugu. Ibi byose rero ni ibigaragazwa n'abakurikiranira hafi by'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, bavuga ko iri kure yo kurangira. Bavuga ko bigiye guhindura byose kubera ko umutwe wa M23 ubu ngubu wamaze gusaba ingabo za SADC guhita ziva muri Kongo, kubera ko ushinjiza ingabo kugira uruhare muri ibi bitero byabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ibi birasa naho nabyo byashyize ku iherezo ukwezi kwa buki hagati y'uyu mutwe n'umuryango wa SADC, ku buryo nanone ubufasha bw'ibi bihugu byo mu majyepfo ya Afurika nabwo bushobora kuba bugiye kuba bwinshi ku gisirikare cya Kongo, none intambara igahindura isura. Amasezerano impande zombi zari zaragiranye arasa n'ayarangiye, ku buryo ibyo gusana ikibuga cy'indege cya Goma bitagishobotse, ndetse gutaka ingabo za SADC bishobora kuba byasubira idubi, aho inzira ishoboka gusa ari ukunyura mu Rwanda, ikintu uyu muryango udashaka no kumva. Rero birasa naho ibintu byahinduye isura, ku buryo rwose ngo intambara ishobora kuba igiye kuba intambara ikomeye kandi iremereye, ishobora kuzasiga umutwe wa M23 usenyutse burundu cyangwa se ubutegetsi bihindutse muri Kongo. Binatekerezwa ko iby'imishyikirano hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23 bishobora kuzamo kidobya, kubera ko nta n'umwe aho bigana, kubera ko nyine byabereye mu ibanga, ku buryo nk'uko twabivugaga mu kanya, haravuga ko kuba impande zombi zirimo kwisanga mu mirwano nta kindi bisobanuye uretse ishusho yo kutumvikana kw'impande ziri mu mishyikirano idoha. Rero ngo birashoboka ko igisirikare cya Kongo kiri kumwe na FDLR na Wazalendo bamaze igihe bisuganya kugira ngo bagabe ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23. Bamwe bakavuga ko abarwanyi ba M23 aribo bashobora kuba bagiye gutangiza ibitero biremereye nk'uko babikoze mu mezi abiri abanza y'uyu mwaka. Ubu bikaba byitezwe ko vuba aha rwose uyu mutwe wakongera ukigarurira umujyi wa Walikale wari wasohotsemo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ku mpamvu zo kugira ngo ibiganiro bigende neza.